Ma whamarato tō koe whangamari kato pek mau kei mau ke mau whanongo e ke reo whai whamui a whiona iona whakaongo mai ke te mau tolo e toi tapu. Mau whawhitai. Koe monua taimi mau mau koe ke mau lava e o mau e monua koe ni koe whanongo ke te koe o re o. Whaianga mua eke no ako ni kina ke mau tolo whakawaiwai e mau mo oi. Ringi mai mo lau mare maa nio ni hiko e vewe me ngā hako tō beo koe me mau mo oi. Ka lawa ke mau tari anga vai ho wholofola, ai kune mawhai ke whakamu ui ho mau lau maari e. Ia Sisu Christ ko aaro ko mau whamu ui. Amen. Ko kore ke ufanga i benga hi tarawharapu tau bek whakat pe me wharek, ta mua mafupalu. Whahara tau proklama kone lotu tohi tapu, ai lotu whainuni ki tau dome tohi tapu, ki ngai mea ke tau tui ki ai, ngai mea ke tau whai ki ai, aia, koe hala ko tofa ia. E otua, ia ni wholofola, ke tau whawai me taimi ki eternity. Awa petai koe koe tau mae, monua taimi, tai le rei mau tolko tau pe, e ho ek me kainga, tau whawhelo ngaki e proklama koe ni. Koe tau whanonga mai whukene toi Ngaue, pau tau au mai ni tau whanonga ke toi Ngaue vahe wanoa, pa koe vesi uruaki ke taha ono. Lahe wite ngai mea ko tau wako, tau whanonga mai toi Ngaue, ai whanonga o whai e kosperi o alu ke ngai whetu tofa e otua. Ke au ge kosperi o whai e whai whakamo ui ai otua. Nat koe mea utano ke a Paula o la Green Door. Toka te rine o kolosi koe mea ngari ware ke kakai whatau ki maraka ke tek nau tolu whatau ke mo ui. Koe iwi, koe poto ia otua aia. Ai ni tau whanonga e o ngongo reo e ko Sisu Christ o tau ilo. O i kai whaia tau whamui ko hatau ui, po hatau Ngaue. Pe ko hatau lelei, pe ko hatau lakanga. Pe ko hatau tuku whakaholo, moro ke mamau. O makatunga hatau whai whamo ui. Ko i koe hanga he eiko Sisu Christ o ave tau ngahi ang hala. Pe hanga e o whawhitongi ak mai tau ngahi ang hala ia. Ai ni maa oni oni ana o lau ia. Koe maa oni oni a tau tolu, koe mea tau tui kia te ia. Pe koe tau whanonga he whahinu hinu a kosperi tau ilo ai. O kulahi au bit ai ngai whakatanga e whai ke kosperi. Kono moni koe mebe whai ke tuku ai whakatanga. Ai mea kono whai he ngai sias koe no tari whasoto mau me ngai mea. Koe tau wafe tau tō tari mea koko tui kia mamani. Koe he ko mamani tine whakatanga i mau begi tau tolu he tau tu ka aiwi, no tau kawei. Ai toka te rine to he tau behu kehe mau be mea ai otua. O ke no fo nga ona tra mai sia ni mi mage tek tau dok ma olunga hono ngai alunga bani ngai whakakau kau he wilangi. Tau tolu tai maman. Pe ko me be fai ko ke tau fe whatanga. Ka ko talanoa ko ne to Ngaue. Mai no tek tau tolu ai. Ai lahi ai ngai whatanga. Ko me mau inga tau wako me no slavet begata proklama ki mua. Ai hanga he otua ia me Ngaue ake ngai whatanga ko ni. Koe ngai me aia, ke whai ai hono, tofa e hala, whakaawa e matapa, whakatui e kakai, ke o ngong rei koe ni whai ano maranga. Kaike, ko Ngaue vai wanoa, pe koe vesi raki ke tahano, tau i he whanonga hono tolu eni, whakamisinare hono tolu a Paula. Pe a whanonga mai na Paula, ko sio tene, arifo Paula o arake ki Mastonia, bai foifuki, i Karisi. Viru ea, mai na tolu ai, pea whakatanga ai pea whoki hake. Rake Filipai, nau hifo mai taloasi, hawa e nau wholau ai, pea mai mireto ka nau wholau ki Jerusalema. Wengai whakaukau la rahe tolu, ko tō mai me, i konga pe koe ne Ngaue vai wanoa, vesu raki ke tahana, bro raki upe heni. Oku mahu inga mau ai pe ke whaha tokoni ke kai kua lotu, i whainga maare ko tō pe koe lahi, ai Ngaue, ai whiri o whai. Mawinga ki whai tokoni ka kai lotu, whainga maare ko tōpe koe, lahi Ngaue ai whiri o whai, ke ta ofi, ki he tui ai kakai, ki he eiko Sisu Christ i ka nau mo ui ai. Ka vesu raki ke hono, tō ke o lau atu. Pea hiri e mālolo e ma veu. Na wiange Paula kau ako, o ne whai ha tokoni, mo whekita ke tek nau tolu, pene toki mahu i ke alu ki Mastonia. Pea hiri e ne ahi ke ngai wheitu ko ia, mo ne whai ha tokoni lahi ke tek nau tolu. Pea ne toki hoko ki Karisi, o ne tolu mahi nai. Pea he pure ki ia e ka kaisiu, e ne whai ki tuku wholau atu ki Siria, na ne whakakau ke whoke hake i Mastonia.
Pena e whai ao moia i he whono ngā so peta koe tangata perea koe whoha o pulo. Pe me ka kai te Salonaika Aristako mo Sekunio mo Keio koe tangata Teape mo Timote kai maa ai ongo mea me Esia ko Tikiko mo Talofima. Pena mua i tunga mea ni o tatari e te mautolu me Taloasi. Ka o ki mautolu no mautoku wholau me Filipai. Hiri ngahi aho e tapure e vani. Pe mau hoko ke te ki mautolu ki Taloasi i ono aho ni maa. Pea mau nofu ai o aho fitu. Whora tonu ia o tau hiki. Pa whetai ki atu. Aia. Maharoro ni fu mau veu na tau tānoa ke tau programa ko hiri ngai vai taiwa fu mau veu ke na hoku e feso ko hiko e mate pisinisi ko e kau ngahi o tua tamapua ko e tui e tafoke ka kai e tui ke pehe paula ko kai ko e o tua e mea ko ngahi nima tangata ko e o tua ko e ngahi e nima tangata ko e ke awhio i awhare ngahi e nima tangata ko e o tua ia ko e nani ngahi e mea ko toa pe pea ko ia kune tau hita e mea ko toa pe o kau e tau mo ui. Peta foke pa ko foka fu ma veu na tau sege i he vai tahi va pa ko oje ne fu ma veu. Mai leo ka Paulo e fai tokoni ki si kaua ko mandui. Ko fenga mare ko to be ma ton ke fai tokoni ki ka kai ko lotu ko ui. La nga fili mo sege ko he fu ma veu ko na hoko. O pau be ke wesi e tu e ni ko e foka ni ko ka pau ke tau mai tu ki e ko si sukraisi ton ke hoko rere me ko tobe ka me hoko ngai fai ngata ko ni ke mandu ko me ko malanga ke paula matara ke alo mo vai valu ka pau ko hanga he to ngai tau to ko ni fana mai no lau mari ke framo on ka nga framo on mo tau lau mari ko fana ki tau to la o tua o tau hoko ko ka kai fa moi fa lot tau fa area abata mai tau kore ke tamai ke ne hanga mo o Ngaue whawai wei tau mo i ke tau tui ke no whina ngalo i mea ko toa beberenga tai te mai pala ka pau tau kaunga e ai mo kraisi i tau kaunga mamahi fuke mo kraisi ai ko ngahi mamahi ngai ma veu ngai whakatanga ko ni wau si tau whakatanga e beo paula purea ki ia kau siu na whai ne nofu i karisi ko ngahi mea ko toa ko ia o kune hanga whakapapau i ke karistiani ko e karistiani ki mo oni ki tau toa ko he mahina tau kau ngā mamahi mo eiki te tau kau ngā hau mo e ko whakama paura ke whakaloto lahi ke si kakai ko he ko ngai whai ngata a koe ni ngai fuma veu lahi koe nā ko bea ne whai rewa tokoni ke nau tōs pa ne whekita ki nau tō aia ma wenga bita ka ingata be i tokoni o whai ka ke hongoi whoke he kakai ai ofa whai ke te ki nau tō ko he ko tokoni whai ko matua ki ofa mo oni ko whakam ke whakawhi nao mo ui me tu tamake o heri. Ne maure mea alu mastoni, e mandu ko e whesoia. Ne hau kai e vatahi wa e whesoia. Alu rewa paura alu ki alu ki toke lau. Hake o alu ki mastoni. Ego mastonia, ne tu ai sa so perea te Salonaika mo Filipai. Ne ahi ngai vetu ko ia, maine bena ne ahi ngai sas ko ia, o whai ha tokoni lahi ke te kinauto. Manat koe ngai sas ko ne hau ko whakatanga i Filipai, manat ko Filipai e koe ne tu piso ne ai mo sai losi, pe ana hiva he tu a po, pe a hare mai angelo veteange kato ki nato me kau popula. Hiki mai te Salonaika ne fu ma veu koe na nau kai la pe he, ko kau tangata ni una hanga furiha mamani una hao maranga to ku te o tua kihe ai tu i kihe ko sisu ko ko sisa ko pere bena sai kaige ngaro paula fai ngai fardola ko i mahino bit na mo ua mamahi e ngahi sias ko ni Ngaue ko vi tau sepe ngai to hanga to ko te Salonaika ne whamatara i bea paula ke ngai mamai lai na nau whekuki moia, he nau whenga ngai moi i te Salonaika, pa nau hau na toka si whekuki, mai kau Kristiani. Eia koe ngai mamahi, o ku hoko koe ngai mea e whaloto sia ke tui kau Kristiani. Mandupa koe hao nia, koe ngata be he awhe e kakai, hanga mena tau lawe ka mata proklamani, he awhe ke tari ngai mea kutui kia mamani, ka wafe ni ke toka diri e whakatu umari, e koe whakaukau pe he tokua, ka bauti hao tui ke hiko si sukraisi, tonu ke te tu umari, tonu ke te uirei, tonu ke sai e mea kotoa pe koe ka mea e te mamahia, koe toka diri ne loia. Ka mea tau ilo tau tau, koe ngai tāpake, ngai tāpake, paro mesma ke te tau tau, i he mama ka hau, i he whakatupu fo. Koe mama koe ni, te tau aloa i mo tau, whekuki mono whila, he koe tofi ai nia,
Koe o tua e mama koe ni tano kia paula o koe tō vai wha ves wha. Koe ia ua one mama koe ni. Pe te tau mua mo mai ki tau te tau maki ia. Te tau whekuki me ngai whakatanga la hen ko me koe whekuki mo paula. E ngai mamahi na hoke e ko si so kraisi. Te tau me ngai mamahi na hoke apostol ko paula. Au ton ke ua ngalo e te tau te ngai mea koe. Au behe e ki ke te tau tolu ka pau. Mo tolu ke kau mui ke te au. Ui kai ki mama e te mga tamako me ne whai ako. Pana nau whamamahi e whai ako. E ke no te whahme ake. Ki hene ta masiva ko pau ke tau fōu he hala na e fōu tau eiki ko he hala e se wani. Keke, uge fu whamatana ne fu kau tangata na kau ngā whanong ko so peta me i perea ko e fōha pūlo ko aristako mo sekunio me i te Salonaika ko keio me i te ape mo Timote. Ma tiko Timote ko tangata ia me i whituko e te ape taloasi. Kai maa o mea mi e sia ko tiki ko mo tarafima. Ko fu kau tangata koe ni. Ne ave paula koe hui koe ne whanonga koe na paula koe ni koe ne whanonga na ke whoki ki Jerusalema. O ave ai paanga tokoni koe na tānaki. Ke tokoni ke si kau masiva koe o lotu i Jerusalema. Pena ne hanga ui mea kau tangata ni whamatara ke ua kore ntoa he valu me vahe hiva. Eia koe mea kau ke paanga. Mai no betu bea ku whenga paula ke maa apito tau ke kōti mea. Koe mea mahu inga apito e tau tolo ko whai whekau me kau taki tau mamao me. Ala ke paanga, wala ke paanga ai maka kai ke na mawhi whamoni aki. Pena hawe paula whukau tangata koe ni. Koe ohi ke nau kau he kau ngā whamoni i Jerusalema ke hupanga ne tānaki koe ke awe tokoni ke kau masiva. Pena tamena nau whanonga, so kau haka luke, na i Filipai a luke ia, ko hiu tau ilo kau a luke, ko ngau kamataro ke peru, ko ki mautolu na mautoku wholau me Filipai. Aia, mai na pena nofa luke i Filipai, whai ngai tokoni ka hifa tau paula aru i karis, o whai e nofa he mahina e tolu koe, o whai ngai tokoni aia, e wahewa hebe paula no kau tokoni, ke nau whai koe whengu maari ko tau pegu, mau ke whai tokoni, he ulahe ngā whiri, e kāinga. Kai ke te a tokoni e whai ke te tau tolu, ka ko lau e wholofora, mo whai ho lotu e ako tope. Ko whare mau bea mo tolu ke te mou whawharara e whanki tohi koe ni ko mai ki pe koe haa koe naa, pe koe haa ki whai ki tokoni ai. Li ake mo toi ngai tokoni whakai tangata koe ka ke lau pe koe wholofora pa ke kore ki o tua. Hanga mua whakamama mai wholofora. Hanga mua whakarea wholofora. Hanga mua ako mai ke te au ho ngai alo ngai ho wholofora. Pe koe o tua koe ko tau whai ako koe lau mare maa onioni. Se koe mea tene whai o tau tokoni ako toa pe, koe ke ta auf ki tau tolu, ke ne pou ki tau tolu ki o te tau tolu, ke Ngaue kovi ko toa pe e whiri. Whai mau inga koe ngai tokoni e. Koe ke whi mai te mniku weka kai mta me, o mua ko toa i tapu ako toa pe. Ia ruko whawharara he leo e tangata me whauhinga e tangata. Kai te ke lau pe koe ho toa i tapu lau wahe wha. Kore ke o tua ke nenga whakarea mai whulofura ke te koe. Ke ilo ke o tua. E ko mea koe algo whakawharana e kato i tapu, o ke whakawharana i mea o teu he tangata. Rai te ke sio koe ko whorofora, ke whainohino koe e otua, mea ton ke tui ki ai, mea ton ke mo ui aki sai. Ko whakawaho no ua koe ta mua mea ngai vai wanoa, o tue vai fitu, he ves fitu ke tawa, au pehenia. He ngata me mau inga ke whai tokoni. Ka koe taim koe whai e tokoni koe tau ngai whakakautaha koe i e kosperi. O tau ke hoko e tau ngai whakakautaha koe i e kosperi, koe whitu, koe matawai mo ui, koe matawai o e whamo ui. O hawa i beke kakai unau, ta e whi whanonga ke kosperi. I oani, maari, ves whitu ke tawa, au lau atu. Pero ki aho e wike, na mau whataha, ke Pakipaki maa. Pena e talanoa loto paula ke te nau tolu, ina ne amana ki alu a pongpongi, o ne whanoa to ne whamatara ke tu apo. Pena lahi e mama he loki o lunga ai ko mau whakatahai. Pena e hatala vau na hingoko utiko, na heke heka i he kātupa. Pena e ture ifu o mohe mau i whai fula o whau a paula. Pena e mate e ne mohe, o ne patu ifu mi hono tolu e whata. Pena heke heke kua pekia. Pena alu ifu a paula fo ifu ke te o wha fua ki ai, o ne toki pe o te mo puputu, he guia te ia ne mo ui. Pea ne aroha ko whai e Pakipaki e maa, mo ne kamata. Na ne talanoa whoki o fuoloa wau ke maa e aho. Na e behe e anga ni alu. Pea nau taki mai e tamaa kua mo ui. Pea hauno tangenge e nau whemari e. Po whatone o tau eki. Whawhetai behe o to. Ai koe tau whakakautaha koe kosperi.
tau ngahi whakataanga lotu. Laki aho ni wike, maino vile bene o skamata be, e kuonga ka apostolo e whakafo o, hono whakailonga i laki aho e wike koe sāpate whakakristiane ia, koe aho ia whakataha lotu ai kau kristiane. Koe kai ngata be tānoa koe ni, i taloasi, kau maino be te tau tolu he tānoa koe, ia lakurinto vai taha ono, na be paulo koe laki aho e wike, whataha koe ia, mo wahe ia se ni te tuke tokoni ke si kau masiva. E ngatai koe lauka sione koe whakawai ua ki we song fulu i e aho o e eiki. Euna na o siui bena toko e aho ia o eiki, a raki aho e wike koe sāpate whakakristiane. Ne kai ke behe ko ha mea na tō kamata senturi whaa, be koe ni mo whanau mo be, ngai talanoa be uikai ke mo oni tāna, koe ni tau ilo he. Nā pēr paula ki taloasi, koe raki aho e wike no whakatahe ke whai pak maa, ai koe pak maa hen. Tau ilo koe hua kai whakataha pe ia, pe mono whai ai o homohe ai eiki, koe kai ia e whakakautaha. Kai ulau kia paula koe ia roklin tōwa hang furu, koe kai ia tau whae tau kautaha, e fo i maa beta, tau kautaha, he ipu beta, koe tau whailonga e tau taha mo e eiki, koe si sukaisi eiki toi tu. Ai, raki aho e wike whai nau pak maa, whai mo e talanoa lotu. Ai koe ongo ere me nit mahu inga be e ua, o e o wau lotu, mo e o wau whakakautaha koe kau Christian. Se ko ngā be whirea whakautaha, koe uhinga ke whirea koe fellowship, koe fellowship, koe worship, koe uhinga ki ai whakakautaha. Koe ongo o wau mamafa be ai pak maa mo e talanoa lotu. Koe talanoa lotu koe talanoa ia e gospeli. Talanoa e hoko mai tui ke eiko si suklaisi, pia tau tui ai ke te ia tau mui tai ngata i hono hua wha. O i kai koha tau rerei, pika tau ngai Ngaue, pika tau he lao, pika koe uhipe koe ofa e, koe talanoa lotu ina whai paula. Pia koe koe lolo e talanoa lotu a paula, tamai koe loke ni olunga, tamai koe whakahano tolu e ni e wharena nau iai, lahe ngai mama. Ni hai tala voe ko utiko na heke heka kātua mohe. Pau tamai koe hinga ne mohe koe fuolo a whau, ai malanga paula. Koe bengai mebe, koe kakai ko nau fo, pegi nau toe whanong ke talanoa e wholofola. Mahalo ki tangatau ke tala vou, pea mahalo vai hono sino, ke whanongo ke meka, koe mea ko mahu inga ia e heni. Koe taimi ko whakautaha ai kakai lotu ke whai e nau pakipaki maa, pea moe talanoa e wholofola, tua e gospel tau mo ui ai. Oku tau ke hoko e whakataanga ko ia, koe matawai mo ui. O hau bege kakai hange ko utiko, nau mohe ki nau tō. Nau ka mohe e lotu, whai be maranga, ua be foi. Koe ui e tau whaka amu, ke whamo ui me kakai ko ia. Kakai mohe, kakai hau be uta e fie whanongo. Koe be kakai be nau me te ke lotu kau. Nofpeo no ata mai no te ngai whituke. Ke tau whakakautako e gospeli, tau kene whai e whakamo ui mawai pe, o au ke kakai tae fie whanongo ke wholofola e tu. Aia, tau pepe ko utiko, ke kakai ko mohe ko e maranga. Mohe whanongo ke wholofola e tu. Koe pefu ngai maranga e whakatupu mohe pe. Ako se ke tānoa loto a paulai, koe tānoa e apostolo, e kwange pe ko no lau mai wholofola koe na hiki tohe e apostolo. Yeah. Tau whanong ke toi tapu, ule tau mohe he whanongo ke toi tapu. Mea koko whawhare koe kakai koe mo ke maranga, whanongo re i tai mulau e re soni e wha, usanga ke mohe koe maranga koe re soni e koe tānoa lotu mai ka apostolo me ka upalofita ke tek tau tu. Toron ke te mau pe koe hokoloa moho inasi he fu i tānoa lotu koe. Ni mohe ai. O mahino bit bau whakatau ki mate na o moe ange tangata koe ni. Tau whawhitai be koe heke iea paula, pa kono mo nia o kuhanga e paula i he ene whakamo ui ki tangata koe ni. O ne whakatātā i tua. Ai lotu koe ne tāno. Ai koe lotu le lei hau mo eke si sukaisi. Koe lotu e au hiki ai mate ke mo ui. Koe lotu e au whakatoe tua i ki tau tolu na tau kaunga pekia mo kraisi koe hike tau ngahi angala. Koe lotu e uneanga liriu e tau mo ui. E lau ke tau himi. Lotu ke si supe amana ki he whakamore pe a moe liriu. Sio? Whakasino he Ngaue a paula koe ne wha o fua o ne whamo ui ki tala wau koe ni ai uho o e o wau o e whakatahanga lotu ka Christiane. Koe tau whakatahanga lotu koe ngo mea mahu inga pe. Koe wholofola,
talanoa ke lotu, le rei na ome ka apostolo ke te tatome ka upalo fita whakamotua, koe lotu le rei na hau mo eiko si sukaraisi, tamai koe lotu ko ia, o tala e lotu ha eiki o whamai, ha eiki na ri oa mo oku, o tōke, hoise ke lotu e kun tāna ka pa, talanoa lotu e koe ni, koe eiki, me talanoa e lotu e koe ni ke ha eiki o whamai, koe ko ha eiki tu uni mai, koe eiki o whamai, me ha ori oa ne mo ui, koe hui ke ma ke whakahaf ki tātou, kaike, nā mo ka kai hange ko he, ko se ma peo ia he kai ngalo toko tauhi, ui be kai tautu awhanga be whai nau mo ui, ai be pao be paru i tu anofo ai, kai tuku no malanga e kosperi, pe kai tuku tau ofa kai pe he, ko ui tau whaam ke ilo kai katoa pe, ko e whakatahanga lotu koe ring tau whai e Pakipaki ma, tau whakau taha ko i ko klais ko tau mo ui angai, pa mono talanoa e lotu le rei, wa uma e ko si ko lotu tau mo ui ai, koe whakatahanga e uton ke mau, ke me hoko matawai mo ui, ke ka kai katoa, pe koe whaonsi leo, aia koe besta hatolu le wai ke wanoa, ui ai ki whakau koe ni upeheni, koe ngahi tu uni koe alunga e kosperi, o whakamua moa mawai pe, ai vi sone koe o e kosperi. Ngai whaitutun ko tō pe ke alunga e kosperi, e koe ngani ngai whaitutun koe hae tau tutun koe, me ke whai e si, ton ke whakamua moa mawai pe ai vi sone kosperi. Ko rādi ki kong koe, we statolu ke he wanoa. Pea nā mau ke taha anu whamamoa. Pea nā mau mua ke mau tolu ki waka, mau tuku whalau atu ki a sosi. E mau whaheka paula he potko ia, he na e pehe e ne tutu ni, ko e ne fia hala uta pe. Pea kua ne whetaula ki tuk mo ki mau tolu ki a sosi, na mau whaheka ia hoko ki mitirene. Pea mau whalau mea e aho e taha, pea mau hoko whiunga mo kaio, pea he aho e taha na mau wafi ki samo, pea he aho na whehoroi na mau hoko ki mireto. He kua tutuni e paula ke laka i e wheso koe hui ke ua nā more hano taimi i e sia. He nāne whakawāwe he iro tene lawa ke ne aho pentekosi ki se sare mawhorofora tonu e tau eiki whawhetai ke hotua. Aia, au mahina o biri koe ngai whai tutuni whai paula heni. He taramai ke te tau tona nau whai tabure vani Filipai, hiri ngai aho tabure vani, ia koe ngai kātoanga whakasiu. Kau tau ilo, nai whai e kau Kristiane, he kua uhinga fo o ue ke teki nauto. Whamatala baula rakurindo wahe nima ke uhinga e tapure vani ke Kristiane. Une pe, tau whai ake tau tolu e re vani koe maa, moe mo oni, moe lau maari e hao, tauri ake iyo tau whai ke mea ta e re vani, tauri ake re vani e loto kovi moe mehe ka, me ngai kovi ke koe tau mo, ai koe sio koe tapure vani, whai he kau Kristiane ka whai he whakamā loto. Ngai mea neo ko wham ne tuku ai au kai ai ange mea koe koe au anga hala koe, au whakamā loto. Koe unga ke tau whai tau tue tapure vani ka koe tapui, ke huha re vani kovi. Ke to'o ngai kovi e tau mo. Pea na bebe me tau mo a baura ke aho pentekosi ki Jerusalema. Ma tue koe anga whake nau tuu o pehe, koe Pasova, pea mo e tapure vani, pea laure vai aho e ni mano, aho e whahiva me Pasova, e koe wike e fitu, paka aho no ni mano arewa, koe pentekosi, koe nunga koe pentekosi. Aia, whama paula ke ke, o mahina ngai whai tutuni koe ni whai paula, siko nau heka nau whaheka koe waka koe taloasi, tutuni a paula ke nau wholau, nau tole kau ngā whanonga ki asos koe kolohoko ia, kai hala utape. Koe kita wero buka hau, kita mai buka haka ko tupe awia, ne whakakau pea apostolo, na ia no whainga mari o na iai, ki ne whaino maranga e kosperi, hala utamai pe. Kai ngoi taimilai ko nofo sio ke ngai hala koe ne whanonga ala si apostolo koe ni. Koe koe whanonga ene pena ne me alere, pe koe ha wakapuna, mora ke mama. Koe whanonga lalo, mo whekuki, me ngai whainga ta keke. Pako behe, hei kai ke alu ta e tau te ka kai una whawhisinga e ako nake apostolo. E tau sio ke ne whei lau e ne mo ui. Ngai hu wheitu ke na ne hala uta holoai. Koe ui ke lava talake o ngore rei pia popo e ka kai lotu, pia whakotu umau e ka kai o e siasi. Ege, na ne whi hala uta pe ka koe mea ko ngeke whakaerea.
o ko mua mau pe visione gospel. Ke visione gospel kua. Ko e tufa e folofora, ai ko tuina e hinga pe ni hala uta mai ki asosi, na whainga maari ke tufa e folofora. Kono ua, ko e tufa tokoni ke kau masiva, kono uhinga ia, e ne whakaam ke aho pentekosi se usai. Manduka aho pentekosi ka katoanga e pentekosi ka katoanga utu tau ia. Pero ka katoanga ulea ko katoanga lau wike. Pero tuina e hinga pe he whaama paula ke hau ki Jerusalem aho pentekosi, he ko he ngomea e ua, na mahu inga ka paula he utu tau. Kene hanga whamatala e utu tau o whai he otua ne Ngaue na whai kosperi, kai ngatai, ka kene ave e tokoni koe ni kua omi me si ngai sias na e whakotuu. Koe tokoni whakapaanga, ke si kau masiva, o e siasi na i Jerusalema. Ai koe ongo visione e lahi e ue siasi, koe tufa e wholofora, me tufa tokoni ke kau masiva. Whambeu e mo oni e ngomea koe, koe me bena e whai koe Jerusalema, mandu koe hinga no whiri koe whaitoko fitu na kaua Steven mo Filipe ko yung evangelio la lahe to ko fitu ko ya ana fili ka apostolo ko ke na fai tu fatokoni kana na ke fa ngata na fatongia ke tu fatokoni hena na tu fa pe me fola hange ko evangelio a Filipe pe hange ko ngai malanga na fai Steven yo ko no tolo maka ya ke o mahino ke dek tau tolu ya ko ngai fai tu ko to pe ko speri fa mo pe ai vision ko na folau fa la kai Efeso pero mai ko hi ke whama paro ke te more hana taimi e se manuka e weso na wholoa tahai ai kua stufa e wholoforai ke e weso whama paurai ke alu ke hau ki Jerusalema a Pentekosi whamanat whataha pe e utu tau ai o tua kua whaia ke kosperi he ne Ngaue na e whai pe whakasino a kia e tokoni whakapanga koe ni kainga koe mea mahuinga o bito tau siasi e whanau pe koe ni wherenisi na whai whakotu uai ke whatokoni ke kau masiva ko ke ilo pe kumo oni pe kai te whambe i take maino koe ongo te fito i misiona pia e ua, visione pia e ua e siasi he kamata anga siasi ka apostolo. Koe tufa e wholofola ke rai kotoa pe, pa mo e tufa tokoni ke kaumasi. Wano inga ia e whakamomo e paula e visione koe ia ne whanonga koe nino a whanonga mai whakalaka mai e wheso. E toki talanoa ia i mireto mo e kau whaiwhekau me e wheso. Ka kuinga ne whakalaka koe visione fro. Ai koe ngai meu tau wako veni o kau ki Ngaue kosperi. Ai mau inga ke whai tokoni ke kai lotu whengu mare ko toa pe ia. A tau behe koe tokoni koe ia koe lau e wholofola whaka aho. Pea mo e whai ho lotu. Koe ngatai koe ngai whakakau taha koe. Ai kosperi matu koe no tokoni i tau to koe whitu whai no tokoni i tau tole wike ko toa pe. Ai whakakau taha koe e ka kai lotu e tau whakataha lotu. Koe tau whakautaha koe kosperi tau ki hoko koe matawai mo ui. Wau bega kai hago utiko nau mana tolo mohe he lotu. Pai ngatai, koe taimu tau beu whanonga e kosperi. Whamomoa ma be e visione e kosperi. He ngai whai tutuuni, ngai mea koe, e koe mea tun ke tutuuni ngai ngai siasi. Tun ke tutuuni e visione e kosperi. E anga whewhe ono tu whake kosperi. E wholofola ke si ka kai kotoa pe. Koe mea mo tun ke momua. Ka bai e ngai mea ne ta ofi. Ango e fua ka venga mawa ngai mea pe misi nare. Ne ta ofi e ngai mea koe ia. Pau tonu ke whasi i tuku e mea koe ue lau e koe mea mahu inga ia. O koe koe visione sia sia koe tanak paanga. Ka wangai peka te awia kua hoko e misi nare koe. Ke tefto i visione sia sia. Mea fua ia Ngaue koe e ka whaifekau e tau koe toa pe koe ai misi nare. Si o whakapaanga koe whakamaterie. Whakatua sino e tau Ngaue. Kau tonu ke mo mau pe whakaukau. E anga whewea no tu whake wholofola. E anga whewea no tu whake tokoni si kau masiva. Ko whamau na mo ui tokoni kau masiva. Tara mai whafonga e ua ke te au ma whatanoa. Tane malo. O kulahe masiva ango i hefonu. Ai koe mkakai masiva whaka ofa o pitoi. Pa koe ke te haf taime te whemau anga tokoni e siasi. Ka koe taimini. E do mafi. Ma whamala te koe. Ma ho wholofola whakahino hino ke mau tole ngai mea ke mau whai, me ngai mea ke mau tui ki ai. Mau kore to mafi e halo ofa mai mua. Ai mua ke mo oni ngai mea koe rete ke mau tui. Tokoni ake mau mo ui a ko toa pe ai lau ho wholofola. Tokoni ake mau mo ui i a ko toa pe ai whai o e lotu rilo. Tokoni ake mau mo ui mau whakakau taha, mau whakakau mau ngai whakatahanga lotu. Whanongo ke talanoa i o e lotu.
kai maa e ke Pakipaki o maa ke maino ko mau ui a ngā pe koe sisu. Pe kai ngatai mau kore ke te koe. Ai mo e visione ko speri ke o koe visione mau mo ui. Ai tufa e wholofola me tufa tokoni ki si kau masiva. Tapa ke o mau whanua. Tama tu e po wono me taini kuini. Na spau me whare o tupou. Kai maa ik pare mia mo kabineti ke whataanga taki o whanua ka maa ki mau tolo si ka kai o whanua tāpua ki ak mo ki mau tolo tua whai mo e so mau whahino hino mo e po tu ke mau whanonga pe tui pi tai ke te koe tua mea ko tua pēsi suprais mo whamo ui amen tau whamalo lahi ki a Katarina tohi me wharin whakatai programan whalai te mo tolo ko tua pē mana tu e ta uri te whamili whamana toa te lotu a whamiri a ko toa pē tānaki mai ki whanau e makapuna whae lotu lau e wholowhola lau hawa he whaa toi tapu a ko toa pē ke ostu o tahe toi tapu e tau o lau rea ngai ang hala e mo ui ta foki vete ki o tua ta foki kore whamai mori ki ai o te ke te aluko kore lotu kore whamai mori ki o tua i kai tari o lotu ka reu ke whakatomala o ang hala o whamala te tau whilonga ke programa koe ni, mara pitu mō mea mai, mō mea toa whātu.